Amidu inshallah na haguruke. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikigira kabiri reka shimire umupasiteri Yoshua aragerageje kwigisha ariko ikibabaje nuko atatahuye mbega amajambo y'Imana avuga gute, amajambo y'Imana avuga ngo iki, n'amajambo ya Paulo avuga gute. Ikibabaje niyasomye iby'Imana ivuga cyangwa ibyo intumwa z'Imana zivuga, yagiye ku majambo y'umwanditsi amaketi ya Paulo wa wundi wa Midirisa yavuze ko ari intumwa yande ya Satani, ari intumwa yande ya Satani. niyo tuzanira ngaha niyo ngoma mbere ko imbere ko safisha Qur'ani kubyeheje kubwa marimu. Somera iyo nyandika heje kusoma abikwico bakabiri sisi seze abikorana ba kabiri nyaruta 6 16 ndiyo haragira ati kandi urushengero rw'Imana ruhuza rute n'ibigirwamana. kurikira uyu ni Paulo yandikiye abikorino kandi ngo urushengero rw'Imana ruhuza rw'iki mwarimu ruhuza gute ngo ruhuza gute n'ibikorwa n'ibigirwamana, ruhuza gute n'ibigirwamana ishengero ry'Imana. Reka turabe mbega ibigirwamana dusanga mu rushengero ni byagute. Fatanya na Bibiliya byose Yohana 2:12 nyaruta ibyayushuri wa Yohana turabe ibyigirwamana ababingwa basenga ni byagute mu rushengero nyaruta 2:12 fanya mbio. kandi wandikira umumarayika w'ishengero ry'Iperugamo ati wandikira umumarayika w'ishengero ry'Iperugamo wumva umusigiti ekada w'ishengero naryo mu Kanyosha ngwiki ati ufise inkota ikarisha aravugira, ati ufise inkota ikarisha aravugira kuri cyatega amatwi Yeshua ngo ndazaho ko ari wo mugwa wa Satani uri umugwa Satani tumvise nguri mu rushengero mu rushengero no hari kirimba cya Satani niyo mpamvu baguma batukima ngo yarapfu ari we Yesu nukubera mu rusengero binjira hari Satani muzopfa nabi zopfa mangara kabikaye twagera ikigera kabiri ndiko ndagenda parampara ndiko ndagenda parampara imbere ko ndamukanyagisha neza ibitabo by'iwabo. Reka mbanze safisha kwanza Qur'ani ayigiye gukora ayimeje narabye duti nayize mfite imyaka 6 jusqu'à aujourd'hui ndiko ndiga Qur'ani gomera kujane ku ishuri mwarimu aheje gusoma Qur'ani 5:42 jako ndayimusobanurire Suratul Maida aya 22 nyaruta Qur'ani 5 ndayimusobanurira ifise banye yo Qur'ani fanya mbio 5:82 ndiyo 5:82 haragira ati 5:82 nyaruta hakika eti mu byukuri utawakuta walio maadui zaidi. Iyi ni Imana mukawaka Gabriel azaniye Muhammad nguzo babona abandi arabasi bacane kuliko watu wengine gusunda abandi bantu kwa Uislamu na Mayahudi ngo kubeseramu na wale mushirikina ngo kubayahudi na babandi babangikanye Imana basenga ibigirwamana endelea wasiokuwa na kitabu babandi batagira igitabo ndiyo na atawaona walio karibu kwa urafiki. Imana ikibwira Muhammad ati kandi nguzo babona babandi bari hagufi ku bugenzi kwa urafiki na Uislamu ku bugenzi bwo hagufi na beseramu ni wale wanayosema sisi ni wa Kristo ni babandi biyita bakavuga ati twebwe turabaki abakirisu nibo bari hagufi cyane ku bugenzi natwe muri kibazo gihari ubaratira abagenzi bacu twagize igikore turabatumira baze tuyaga iby'Imana kubera abagenzi bo hafi ya twe kubera bitwa kara abakristo kugira tubigisha bave mu bapagani bemera Imana imwe none bataba abagenzi ku mubiri no kwemera kugaki kwemera Imana imwe niki nyandikira Tomo kimeze neza sana mugenzi wanje kabisa andagwaruke ngo nuzupfuje mu muriro acyasoma kandi mwarimu Qur'ani 5:2 vende ngabesiramu ngo mwijuru tuzogiki ingurube ngoma ndayimusiguri aya yamutaye hasi ndayimwigishe nyaruta
itanu na kabiri ndiyo 22 22. mufashe Idrisi sekande 22 Qur'an aya itanu na kabiri 22 ndiyo haragira ati hagira ngo iki na tutawapa ego kila namna ya matunda. Hagira kwanza gato aha ni mwizima niko ati tuzobahereza buri bwoko bw'icyami cyarico cyose kumunazo kwifuza kugivoka umuhwi umwembe buri cyami cyarico cyose tuzogihabwa abandanya mwari myanya kwiheze na kila namna za nyama na buri bwoko bw'inyama kama vile watakavyopenda. Hagira gatoya buri bwoko bw'inyama za zindi tuzokunda twe dusanzwe dufungura apana bya bindi Imana yatuziririza biri haramu byo tuzokunda. Ibyo ni tuzokora ko atabungura kabenzi nyandiki bimutaye hehe hasi aho zenga gusigura inyandiko neza apana kugatigiza ayo tuyitamo barimu. Naam, turagiye rero aha nariko ndakosora ibyo yavuze turi kumwe kabisa. Aha rero ikigo kirabwa duti niyahe nkomoko y'ubukristo hamwe n'ibikorwa bya mwari Idrisa mu kigo yagihejeje yagize iki yakirangije. Twawe inkomoko y'ubukristo ni hehe kubupagani gomba mbaza n'umudokteri umudivantiste umunyamerikakazi Ellen G. White mbega abakristo inkomoko yabo ni mu bupagani cyangwa se mu bupagani. Ibyizigiro bihambaye yifate nyarutsa ibyizigiro bihambaye page ya 33 usome ngaho tumvirize page 33 yego urudome D hasi kwiherezo urudome B D kwiherezo D yego ahanditse kwiherezo ati kwiherezo mu gihe cya nyuma abakristo benshi baretse urugero rw'amategeko y'idini y'Imana baraheza bagira amasezerano amwe hagati y'idini rya gikristo n'ubupagani n'ubupagani. Kumba amabwiriza bafise abanyamabwiriza y'abapagani ntabwo ari amabwiriza y'Imana. Niyo mpamvu yavuze Imana ariko Imana nifa tubaze Bibiliya Timotheo wa mbere 6:6 Jerusa tubaze Bibiliya fanya mbio sisi sasa Timotheo wa mbere tubaze ubupagani ubuzima ubu n'ubupagani bwa bundi mwahabwa amasezerano amwe pagani. Soma Timotheo wa mbere 6:6 ndiyo 6:16 kweli Yaruta wa mbere ndiyo 6:16 yego yonyene ifise ukudapfa. Umviriza ingini Paulo yandikiye ikete Timotheo ati niyo yonyene ifise ukudapfa ndiyo iba mu muco utegerwa. Imana iba mu muco utegerwa ndiyo atamuntu yigeze ayibona ndiyo atawushobora kuyibona kandi atamuntu ashobora kubona iki Imana. Ari kujya mugabo ngo Imana barayifase barayimanika noneho bayishara mu kuzimu barayihamba kumira umunsi basenga Imana y'umuzi iyo muyisenge mwenye abeza munutirimwo ubwo n'upagani bubi cyane. Tugende mwarimu rero kubera ikino bamamaza ibi bintu mwarimu impamvu nukwera abakristo kwemera kwabo kose gushingiye kuri satani 6:70 Yohana Nyaruta. Ubutumwa bwiza ubwo bwanditswe na Yohana yego iminota ikiramira na Nyaruta 6:70 haragira hati 6:70 yego Yesu aramwishyura ati mbega si jewe n'abatoranije uko muri 12 ndiyo ariko umwe muri mwebwe n'umugwanizi. Satani yaje muri Yuda kugira ngo Yuda atangende Yesu. Abakristo baronga gakiza bivuze gakiza barose hata ba Satani nibari gukizwa. Kumbe Satani ku bakristo no ni kintu yagize neza yakeneye kwigikorwa yabagiriye Satani imemba bari kwaramutegwa n'imemba imeze muze kwititugiraga kwinjira muri Yuda ntibari gucunguka. Naam waislamu takbir Allahu akbar. Naam izina ry'Imana yabwicubahiro
wa Kristo. Haleluya, amena. Yesu ashimwe cyane, Amena, Imana ihabwa icyubahiro cyane. amena. Abayisilamu namwe amahoro y'Imana bane namwe. Okay, aha ndabona two turajyana, sibyo none? Yego. Jewe kino cigwa bene data abayisilamu mu mubiri nibo bagitoye, nibo bacitoreye ngo niyo nkomoko y'ubukristo n'ibikorwa byabwo. Ariko ndatangara ukuntu icigwa bonyene bitoreye cyabananiye no kwigisha, Cyabataye kuwa amazi. iyi ni ngorane. Bariko bagira meraje Abarundi bayamaze bati kayibage kava mu kanwa ka nyene. Yo. Reka rero jewe imbere aho uhereje ndagukosore, Imana idufashe cyane. Amena. Yatanguye avuga ngo mu byashyuwe Yohana, sibyo none? Yego. ngo shetani, ngo ari ishengero rya Kristo riri, ishengero ry'Imana riri, ngo na shetani ngo ari hehe? Indani mu rusengero. Mu rusengero. Siko yavuze? Ko yavuze. Ngo shetani ngo ari hehe? Mu rusengero. Somera rijya somo ryo mu byahishuriwe, ndamunyukurira hajya nyene. Ibyahishuriwe Yohana kabiri murongo wa 12. Uhagende pole pole. Ibyahishuriwe Yohana kabiri Sawa 12. Ego. Kandi wandikira umumarayika w'ishengero ry'Iparugamo. Genda buke ngo kandi wandikira umumarayika w'ishengero ry'Iparugamo. Icyambere tubonye muri no murongo atavuze nuko ishengero ririnzwe n'umuki. Umumarayika. Ishengero ririnzwe n'umuki. Umumarayika. Ubwo mwebwe hajya ndazi nta uriyo. Amadini. Ubiriza iki kiri mu bise yakivuze. Yakwete. Ati ishengero ririnzwe n'umuki. N'umumarayika. Nicyo kintu cyambere bandanya. Atufise inkota ikarishe. Atufise inkota ikarishe. Aravuga ibi. Aravuga ibi. Ngo ndazi ahuba. Ngo ndazi ahuba. Ko hariho umugwa wa Satani uri. Ko ariho umugwa wa Satani uri. Wumvise ari ndani mu rusengero? Oya. Ahubwo Satani ari muri cyo gisagara kiri mu rusengero rw'iki? Rw'Imana. Ariko urusengero rw'Imana rukaba rurinzwe n'iki? N'umumarayika. Haleluya. Babivuye ngwe. Ikibazo ndamubaza sivyo? Ego. None aha nta musigiti uhari? Urahari. Nk'ubu ngaha hari urusengero, tuvuze tutuga urusengero aho ruri, niho n'urusengero rwa Satani ruri, ni kosa. Oya. Sivyo tuba tuvuze? Ego. Amajini. Ego. Reka tubandanye. Sibyo none? Nibyo. Ataragaruka ku kintu c'ingurube. Mama we. Wa mugabo ureka kuzurasobanura inyandiko henda abantu. N'umuntu wese ngaha yumva igiswahili, ino nyandiko iratomoye. Yakoresheje. Nta guca iburyo canke ibubavu. Umusomyi yisubiremo Korowani 52 52. Ino nyandiko yisubiremo, areke guhenda abantu ngo ari n'ivyo ariko arasobanura ngaha. Inyandiko yonyene irisobanuye. Ngo yarize korona kuva afite imyaka 6. Umviriza. Mama we agature. Soma havuga gute? 52 ndiravuga. Havuga gute? Sawa. Ngo kandi tuzobaha Abayisilamu nibagera mu ijuru, ngo tuzobaha. Iyo ni Imana yabo iriko iravuga. Kila namna ya matunda. Ngo ivyamwa bitandukanye. Kila namna za nyama. N'inyama z'ubwoko bwose. N'inyama z'ubwoko bwose. None ingurube ntirimo. Akabenzi garimo. Impene ntirimo. Irimo. Imbwa ntirimo. Irimo. Ipusi ntirimo. Irimo. Ibirindima ntirimo. Irimo. Ibiyabo ntirimo. Irimo. Inyama z'ubwoko bwose. Ino ni inyandiko. Eko kubikwepa. N'inzoka. Byose. Bene matambo isima byo murimo ntabyo murya, ariko mwijuru muzuba muriko muragira gute? Murarirya. Kuvuga murabyo wanyu bibujijwe ku isi, mwijuru birarekuwe. Idrisi uzobona ko radi rubenzi hajya yicaye. Ingorane. Alhamdulillah. Agasubira kubizana cyangwa muzana n'undi murongo umwereka yuko ashonje azohora ajya ingurube. Uzane. Nawahe. Wahe. Umusomyi. Korowani 2:173. 170. Ntitwaza abantu mwijuru gusa. Kabiri. Nongaho ushaka utangura uyigonge. 2:173. Ute. Yeye amekuwa misheri mzoga tuna damu na nyama. Umiriza ngimana yanyu yarabemereye n'inyama. Yanguruwe na kichoti kilichotajiwa katika kuchinjwa kwake. Umiriza ngo yarabemereye amaraso ngo n'inyama ziki. Zingurube. N'inyama ziki. Zingurube. N'inyama ziki. Zingurube. Muri uwo murongo harimo ingurube ndayirimo. Irimo. Harimo ingurube ndayirimo. Irimo.
genda mutangura muyige babwiwe baje gatoya sizi ko ari kiro sizi ko ari robo sizi ko ari nusu gatonya kavana n'amapeti y'umuntu Idrisa yoje ibiro bitatu ufise akayabagu kenshi urya vyinshi Idrisa ni bitatu akayabagu gake ukarya bike reka tubandanye yego naza radutakaza ivyo kimara vy'icubahiro amina nsomera rero tugende nabereka ubukristo iyo bwaje bukomoka nico cigwa apana kuzamuraja inyuma y'icigwa ndatanga inyandiko zibiri iminota izobiheze abanyefeso kabiri tujane n'umwanya yego mwarimu 19 ugeze 22 igitabo c'abanyefeso igice ca kabiri 19 ugeze 22 turabe ubukristo iyo bwaje bukomoka mbega ubukristo ninde yabutanguje kuko nico cigwa kiri ngasi byo Abanyefeso kabiri 19 ugeze 22 Abanyefeso kabiri 19 aravuga gute nuko nikura abahisi nimukira abashitsi n'akavantara ariko dusangiye ubwoko n'abera murabo mu ngoro y'Imana kuko mwubatswe ku mabuye twubatse ku mabuye y'itanguriro ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana bandanya Kristo Yesu ubwiza twebwe abakristo ngo twubatse ku mabuye y'itanguriro ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana ngo kandi ngo kubera yuko Kristo Yesu sawa ariwe buye iguma imfuruka Kristo Yesu imfuruka cyane amina amasubira kuvuga ngo abakristo ngo nitwubatse kuri Yesu inkomoko y'ubukristo ni kuri Kristo ubwiwe muri we ingoro yose yubatswe neza sawa irakura urusengero sawa wera umwami wacu ironiyaje na Kristo yabyumvise shaci yaryohe bati Idrisa yatwese ako kanuniko reka tubandanye sibyo none yego hari isomo mwigisha yavuye ngaha yasomye ndakeka batabyumvise neza Abaheburayo 12 ku murongo wa 2 Abaheburayo 12 ku murongo wa 2 hama Joshua baraturabira aluru amarijani amajani 990 Abaheburayo 12 ku murongo wa 2 12 ku murongo wa 2 ku murongo wa 2 ndasoma w'izina rya Yesu avuga gute 12 ku murongo wa 2 avuga gute dutumbereye Yesu wenyene niwe nyanduruko yo kwizera kandi niwe yadusozereye banzugezaho ngo dutumbereye Yesu wenyene ngo niwe nyanduruko yo kwizera kwacu kandi niwe yagize gute yadusozereye mu yandi majambo Kristo dutumbereye buno bukristo niwe bwandurutseko binasoma ntibitahuritse ikintu ushaka ni giki impamvu rero yuko ubukristo bwakomotse kuri Kristo nuko nabona abagabo nubwo bihishahisha nta handi bahamagariwe kurondera ukuri atari mu bakristo aruru amarijani amajani 990 aluru amarijani ihadisi y'igihumbi n'amajani 28 bariyo ndangirizako amajani 990 yego ihadisi y'igihumbi amajani 28 hadisi yabo Said Kudri pole twende kutoka kwa mtume SAW amesema sawa wallahi Muhammad yararahiye ati nukuri ndarahiye wabilahi ndarahiye watalahi mana mtazifuata mwebwe Abayisilamu muzokurikira njia za waliokuwa kabla yenu inzira za babandi batanguye imbere yanyu shubiri kwa shubiri akantu ku kandi na dhira kwa dhira n'ikimenyetso ku kindi kiasi kuwa hata kama wataingia katika ngo gushikanaho bokwinjira mu mwobo amulukenge imburu mtawafuata abo bantu muze mubakurikira n'icyo Muhammad ndabivuze tukasema Abayisilamu bacha barabaza Muhammad ewe mtume wa Allah bega Muhammad unawakusudia Mayahudi na Wanaswara ushatse kuvuga tuzokurikire twebwe Abayisilamu Abayahudi n'Abakristo mtume akasema Muhammad arisha Abayisilamu mtume akasema kumbe nani ngo mwari mwibaza ko ndiko ndavuga bande Imana yaduturahiro amen haleluya amen Muhammad yafuye tanze tangaza ati narahiye wallahi
wabilahi watalahi tujye Muhammad ndara ati abakristo bose muzokoma mubakurikira ko ari bafise iki ukuri naho bazokwinjira mu mwobo w'imburu ndi majambo nk'aho bashehe nimwabona ntarutse ngaho mu kinogo kubera yuko ndi umukristo muce mutaruka yego nimwabona ngiye ndunama kubera yuko ndi umukristo namwe muzobikora uko unambe nuko aya niyo majambo rero twari dukeneye gutaha uno munsi Imana ihabwe icubahiro amina rero muri uno munota umwe usigaye ndashaka kubwira abayisilamu bose bari ngaha nimwidadira imitima ikigo nimwe mwagitoye kandi cyamaze gutahurika nimwe mwakizanye kandi cyamaze kugira gute gutahurika igisigaye rero nuko mwakira uno mwami n'umukiza mu bugingo bwanyu kugira ngo uwo munsi niyatura abantu bamwakiriye namwe mutoraho amahirwe yo kugira gute yo kutuka Imana ibahezagire cyane amina komera tumwigiza mukomera amazi bravo uyu niwe Kaziri haleluya abazania Kaziri ngaho kanyosha Kaziri ana kitwosubita yo bravo haleluya amina muriko muratahura mwatahuye reka dusa mwigisha ahaguruke afite ikibazo kimwe cyane amina ikibazo cyane ndakira muri Korani 5:17 Korani tukufu maelezo changamka 5:15 ndavuga avuga wiki abashenzi ndio watu wasiobatizwa abantu baze kubatizwa wasiomjua Mungu batazi Imana au waliomjua kidogo cyane baizi kidogo tu kama watu wa bara hii n'abantu muri aka karere kama waislamu ikibazo cyanje Korani ivuze ngo abashenzi n'abantu baze kubatizwa batazi Imana cyane baizi gatoya ngo nk'abayisilamu ikibazo siga ngaha guhera uyu munsi muremeye tubabatize nimuze mukume mwitwa abashenzi cyane ntimuzobatizwa muzokume muri abashenzi haleluya basi n'inyandiko irahuza kwe muri abashenzi barimo batarabatiza ikibazo ni ishuri iringere tubatiza inshallah atabaza ikibazo ati abashenzi ngo ni babandi batabatize noneho mwebwe kugira ngo nimba abashenzi muri tayi tubatize akambere gahari icyambere gihari iyo uvuze abashenzi ni babandi batabatiza jegiye kuraba intumwa ya mbere y'Imana Nowa yarabatijwe Nowa rero n'umushenzi intumwa igira kabiri Mose yahawe amabwirizwa ko atabatijwe n'umushenzi baraduha amakuru wewe n'umushenzi Mose n'umushenzi Yohana ugira gatatu sakuruza w'abemera Aburahamu ndiyo yarabatijwe ninde mubatijwe n'umushenzi wewe n'umushenzi Daudi katigeze abatizwa mu mazi n'umushenzi nawe n'umushenzi kubwenge bw'ujya n'umushenzi nimba Aburahamu sakuruza w'abemera atabatizwa n'umushenzi nzoca bembera mbere yagize iki yahombe nimba Mose atigeze abatizwa kubwenge bw'ujya nzoca mbere Mose yagize iki azohombera aho yagize iki azohombera kuko ntumwa zade Yohana wese ikibazo kiraje rero ukuri umubatizo uzwi nuko n'abamenyi bawusiguye Korani tukuvu paja 40 ku izina ry'Imana nyene imbabazi nyene muwe ndamwishure ndiyo inasema ivuga ngo iki amempa mtu eti uhoraho Allah yahaye umuntu ubatizo yahaye umuntu umubatizo dini inaitwa Sikha uyo mubatizo ngo ni dini gita subha kwa sababu inamuenea mutu kumuparangi kubera kijyo dini riyobora umuntu kumuhereza ishusho hivyo Siburatalahi maana yake ni shika ndiyo au fuata dini ambayo Allah anakutaka uifike ego au uifuate. Uyu mubatizo bisobanura ati ni amategeko Imana izo gutegeka ati kurikira iri dini hama ukariyoboka
ka ukarikurikira na umaze kuja muri dirima y'amategeko bica bigenda ngo ikisomo marire ngaho. Na huyo ndiyo hasa ubatizo wa kweli. Ugukurikirana amategeko y'Imana atuwo nuwo mubatizo na Bibiliya bishingira inahe sukubatiza mu mazi ahubwo nukuyoboka amategeko y'Imana. Banzu marire kija muri Bibiliya marira ngaho. Unaweza kumufanya mtu aingie sifa za Allah. Uyo mubatizo n'amategeko niyo agutuma wo kwinjira mu matemu mu guninahaza no guhimbaza uhoraho umuremyi w'ibiremwa byose. Ubatizo huyu ni mtukufu na mbari kabisa. Uyo mubatizo rero ngo ni umubatizo mwera nambari kabisa na ubatizo wa Wakristo. Uyo mubatizo rero uri kure cyane n'umubatizo w'Abakristo kuko Abakristo babatizwa mu mazi. Umubatizo watanguranye na Yohana umupaga kubera Yohana na muntu yigeze amubatiza kubera babatije umubatizo wa Yohana na Yohana atigeze abatizwa baba batije umubatizo wa gipaga. Uyo mugumane mwebwe tubatiza umubatizo mweranda kwibuka amategeko y'Imana ari nawo umubatizo Aburahamu yakoresheje Itanguriro 12:2 Nyarutsa. Itanguriro Nyarutsa na muri batuye umwana mutonya Nyarutsa 12:2 14:20 Nyarutsa hego. Aburahamu yishyura umwami w'Isodomu. Kuri umubatizo Aburahamu yishyuye umwami wo kunangira kwenda kwicoyo ati narayihora amanitse ukuboko. Ashhadu alla ilaha illa Allah. Ngo ndarahihora amanitse iki? Ukuboko. Uyo ninde? Aburahamu. Sekuruza w'abaki? Waremera. Ari umubatizo niwe Mana isumba byose nyene ijuru n'isi. Niyo Mana isumba byose nyene ijuru n'isi. Uwo mubatizo Aburahamu yakoreshe nakabesa mudukoresha umubatizo ujya w'Aburahamu ingo winjira ubyisira mudakubwira ati Mana ukuboko urahira uhoraho nyene bwami nyene ijuru ni Aburahamu. Ucuvuga ashhadu alla ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Tuzadije kukubati na Bibiliya yarabyemeje cy'ibicima Abaroma Nyarutsa. Disi Abaroma. Abaroma. Umubatizo mweranda ndiyo. Disi Nyarutsa mwarimu. Abaroma 10:10 ndiyo. Aragira ati Abaroma 10:10 kuko umutima rero umuntu yizeresha umuntu kugira ngo agakiza abanza kwanza kwizera umutima wiwe akaronka kugororoka ukaronga kugororoka ukemera Imana imurude n'amategeko yayo ndiyo kandi akanwa akaba ariko yaturisha akaronka agakiza. Amakanwa ni kuca watisha ukaronka iki? Agakiza. Ukawejeje kubatizwa ugaca witwa umukizwa. Aha nabyo amazi ngaha birimo muri mubatizo mweranda w'amazi niwe wanyuga ipagani wazanye umugabo yitwa Yohana atigeze abatizwa atagera mu gitabo cya muhungu kaziri Alulu wal Marjan page yagiyemo page 990 hadisi 1808 ndakwaza gato mwarimo ivuga ati imwe y'Imana Muhammad yabyabasanye ndati mwebwe muzokurikira inambuko kuyindi intambwe kuyindi Abayahudi n'Abakristo turikumwe Abayahudi n'Abakristo ugeresha avuga ati twebwe dusabwa kubakurikira mbega ubusobanuro bw'iyi hadisi inwe Imana yababwiraga muzokurikira Abakristo kubera Abakristo nabo ba mbere nibazi iby'Imana yaziririje akabenzi barajya turikumwe inzoga baranywa turikumwe ibizari bitazira byose baracanga nibo basenga n'ibigigwama bivuze umwisiramu azoja kunywa inzoga azokurikiye Abakristo umwisiramu azosenga Yesu azokurikiye Abakristo uzoga ingurube azokurikiye Abakristo uzosambana azokurikiye Abakristo umuti winjiye soma Isa 2 Qur'ani Safet Nyarutsa. Abayahudi n'Abanaswara ntibazokwishimira ndiyo gushika wiganye imigenzo yabo. Niyo mazima yashitse byati wala mtarudu anka al-yahuda wala nasara hatta
watatabia milatahum niho muzotwishimira tubaye abapagani nkamwe Naam waislamu laziola yuko atakwigirisha kubayemo inyishu yazirose zikwiye n'umubatizo bawumwereze namwe inshallah dusabe Amidu yegere ngaho nawe abazi ikibazo ciwe nk'umwigisha hanyuma bamwishure nabo nk'abamenyi inshallah. abaza ndamukosore nubwo mbona n'imyaka imujaye mwarimu ngo imbere yo mbaza gukosora kwanza turi kumwe mbanza gukosora kabisa. yavuze umubatizo niyo ataye ibyari byo. iyo uvuze umubatizo uri mu bwoko bushika bungahe? Butatu. tubaze Bibiliya 3:11 Matayo nyarutsa. 3:11 Matayo ndiyo haragira ati nukuri jamba batiriza mu mazi ngo mwihane. Yohana yabatiza abantu mu mazi kugira ngo bihane ibyaha, ariko uzoza hanyuma yanje ndusha ubushobozi. atavuga ati uzoza hanyuma yanje ndusha ubushobozi. yavuga Yesu ndiyo imbere no kumutwaza inkweto no kumutana no kumutwaza ibirato. uyo azobatiza muri mwe muyera no mu muriro. ikibazo gihari Yesu yaraje none abaje mu mazi kurondera iki? manda yo mu mazi yarahe ubu hari umubatizo kwatiza muri mwe muyera no mu muriro kamani kuko kemera Imana imwe rudende ukamubatiza muri mwe muyera mu muriro ubahakanye bigigwama niwo mubatizo wa Yesu wo mu mazi wararangiye atavuga ati muze mubatizo ku izina rya Data n'Ijwi rya Mutima Mweranda. baza tubaze Injili Gatolika soma umusozo w'injiri yose ububeshi bw'abakuru b'Abayahudi bijya bavuze ngo batiza mu izina rya Data n'Ijwi Umwana n'irya Mutima Mweranda ngubwo n'ububeshi bw'abakuru b'Abayahudi. kumbe ujya mugabo Yosuwa yariko yigisha propaganda ikinyoma. ikibazo rero 2:3 Amosi 2:3 baragira ati mwurugwamo rw'indirimbo zanyu mu matwi. tega amatwi, Imana ivuze ati mwurugwamo rw'indirimbo zanyu mu matwi. soma titre kwanza. Imana igaya uburyo Abisirayeli basenga. Imana yarikiragaya uburyo Abisirayeli bagira iki? basenga. ukuntu yabigaye yavuze ati mwurugwamo rw'indirimbo zanyu mu matwi. mbega Yosuwa mari inyandiko y'Isa kuko nagomba kumva kwibongoza kw'inanga zanyu. Imana ishaka kumva indirimbo namwe n'ibitari n'ingoma zanyu. Yosuwa aya majambo Imana ivuze byo kugaya tubisanga mu rusengero iwanyu. mbega inyandiko niyo canke siyo? Salamu alaykum. Wa alaykum salam. Haleluya. Amena. Inyisho nganda kubaze nizosura kukuza umutima wo kubaza ico kibazo. Yesu ashimwe cyane. Amena. mbega Imana izi ndirimbo yabujije nizihe? mu by'ukuri ari Imana yabujije nizihe? maisha Nabii Muhammad pacha no kutafunga changamka. Maisha ya Nabii Muhammad pacha no kutafunga. hata wiki hata alipokufa bwana huyu ati hari umugabo yarahije gupfa mtume aliwamlisha mashairi wake akubwa kabisa aitwe Bwana Hassan bin Tabir amsifu kwa nyimbo hii ilivyo nzuri na zetu. umvise hari umugenzi wa Muhammad yaramaze gupfa. amaze gupfa Muhammad abwira Harb ati genda utegure indirimbo nziza yo kugira gute ndefu akamsifu katika beti hizo. katikati nyimbo hizo ni hii la ukuwa utu wema katika watenda wema. Amina. Muhammad abuze umugenzi wiwe baki bategura korari yo kuja gutazira umupfu yamaze gupfa. bataziriye umupfu. Imana ngo nkurwamo kw'indirimbo zanyu mu matwi kubera batazira abapfu. Amina. abantu bananiwe no kutazira Imana batazira imizimu yamaze gupfa. Imana ngo nkurwamo kw'indirimbo zanyu mu matwi ko ntabwo bagomba guhibongoza kw'inanga zanyu. Yesu nashimwe cyane. Amina. indirimbo rero zemewe
izihe Yesu ashimwe Amina. reka mbaze Muhamadi mbega Muhamadi bararirimbye mu musigiti ntibaririmbye alulu wa marijani pacha majana na mugutana gatandatu amajana 256 amajana 256 na mugutana gatatu na 263 hadithi amajana 512 havuga ngo iki Aisha radhiyallahu anha Aisha numugore wa Muhamadi yagiye kurongorwa afite imyaka 6 Muhamadi afite imyaka 54 akasema aravuga ngo iki wasichana wale hawakuwa waimbaji wazuri hata abakobwa ntibari bazi kuririmba neza Abubakari akasema Abubakari Sidika atavuga ngo iki mazumari ya shetani ati mahembe ya satani mu musigiti mazumari ya shetani ndani ya nyumba ya Mtume wa Allah ati numada satani mu nzu kwa Muhamadi tulio hili ati ico gihe lilitokea siku ya Eid ico gihe ari ku munsi wa Eid Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad atavuga ngo iki akamjibu Abubakari radhiallahu abwira Abubakari ngo iki kwa kusema atavuga ngo iki ewe Abubakari kila watu wana siku yao ya abantu bose basi iminsi mikuru banezerwa na hii ni siku yetu atatuba ku Eid ni umunsi mukuru wacu abayisilamu kuri ubwo rero reka babandanye biririmbira ku Eid Yesu ashimwe cyane Muhammad atandaka uruja kurimba ku munsi wa Eid Yesu ashimwe cyane mbega Bibiliya umbwira ngo iki jewe umukristo icyambere mbanza ngaruka inyuma Yesu ashimwe cyane satani akitwa satani ataraba akiri umutwara mushake mu ijuru yari umuririmbyi mukuru w'abaririmbyi Yesu ashimwe cyane baririmbye rimwe ijwi rimwe ryarimo amajwi 6 ariko iyo nganjira itakaje no munsi n'umugwanizi Yesu ashimwe cyane ariko ataratakaza iyo nganjira ari umuririmbyi mukuru Yesu nashimwe cyane mbega birumbwira ngo iki Zaburi 150 ku murongo wa mbere Zaburi 150 ku murongo wa mbere Zaburi 5 ku murongo wa mbere avuga ngo iki haleluya amen mushimire Imana nimushimire Imana ahera hayo muyishimire no muitazunure y'ubushobozi bwayo muyishimire ingomezi yakoze muyishimire uko bibereye ubukuru bwayo buhambaye muyishimishe ijujinzamba muyishimishe yembe niranga komeza muyishimishe ashako ingoma n'imbyino muyishimishe bifise imijya n'imironge muyishimishe kuvuza cyane byitwa matoaji haleluya amena Imana yagaye iminsi mikuru abisiraeli bariko baragira yo guhimbaza abapfuye nka Muhammad yahimbaje abapfuye haleluya reka nirangirize rero mbega mu kurangiza ndangirize hehe Petero wa mbere kane 16 shangamuka nongeye kurangiriza Petero wa mbere kane 16 zeta maandiko Petero wa mbere kane 16 iravuga cyane byanditswe kane 16 havuga ngo iki ariko nihagira uhoba kuba umukristo yoye kugira gute amarara yoye kumaramara ego ariko aheshwe Imana icyubahiro kubw'iryo zina haleluya amina ikigwa nakirangije amina kigwa cyaheze Yesu nashimwe cyane ariko reka tubandanye yagiye asoma Matayo 3:11 avuga ngo hari umubatizo mu mazi ngo mwese azobatiza mu mpwemu no mu muriro bariya bagabo baracangiye bamubatiza mu muriro rero mbega ko urindiriye kandi bazobatizwa n'ivyo uwo mu muriro muzobatizwa soma hajya nyene yasomye Matayo 3:11 mugende ku 12 ntiyahasomye Matayo 3:11 wumva umubatizo urindiriye wo mu muriro nukuri jewe ndababwira Jeho ndababatiza mu mazi ngo mwihane ariko uzoza nyuma yanje andusha ubushobozi bibereye no kumutwaza inkweto komeza uyo azobatiza mu mpemu yera no mu muriro azobatiza mu mpemu no mu muriro amidavuye ngaha ngo arindire kubatizwa mu muriro mbega azobatizwa gute manuka hepfo ku 12 urutaro kwiwe uri kuboko kwiwe kandi azokubura imbuga yiwe neza yimburira ingano ziwe mu kigega hanyuma maze umuguruka mu bamidu awuturire mu muriro utazima haleluya amena ngo mubatizo urindire kuzobatizwa ni wa mubatizo w'Yesu azogushira hehe muri gihonomo
ukizera urawukira ukanga gihonomu irakurya fanaudhu billahi min dhalik jehanamu. Islamu inna lillahi cheni waza yuko kabisa byagoranye kuva na kera byari bigoye kugira umuyahudi atahure. Amidu ingumbire yuko umuyahudi yakwishuye akabarabazaga hari iyo ukishe ikibazo canje bari kugutera amabuye abakisi bose bari ngaha akamaramaza mwarimu agabagize mu ndabasaye mutekane we nimba navuga amajambo nyingi cyo uhagaze ndatanguye rero azeru mwarimu nawe umubatizo mose n'abarama bagize n'abantu babo ngo nukunyura mu cyakiyaga mu gwaru bari kibazo gihari uyu mwanya tuvugana nta bantu bariko baroga muri Tanganyika bariyo bariko barabatizwa kubwene bwa Yesu muri Tanganyika hari indaya abarozi n'abicanyi bose bariko baro ubwenge bwa Yesu bariko barabatizwa ubu n'ubwenge buke twagera mwarimu Amosi 8:3 ikibazo cyawe nabajije cyamunaniye ajaja mu nzira bazo kurimbira umugore wawe ngo nibyo Imana yakivuga niba utazi kurimbira umugore wawe kazi kawe cya kwishuri wige genda kurimbira umushayi wanje usubye n'abasani biri sama mwarimu agira ati kuri uwo munsi w'imperuka indirimbo zo mu ngoro apana mu rugo zo mu ngoro ndiyo zizohinduka umuborogo zizohinduka amarira umwami waragize niko umwami waraho agize ngo zizohinduka amarira n'amaganya za ndirimbo zo mu mashengero twagera menya basi bawe ri paje ya mbere nyarutsa umwe muri mwe mw'umugwanizi iyo paje ya mbere aragira ati ndiyo abapasitori benshi ujya n'umupastori n'abarimo abapastori benshi bagendera mu nzira zimwe za Rusiferi ngo bagendera mu nzira zimwe za Satani yagendeyemo hanyuma bakarangiza mu buzima bwo kuzazanirwa ariko arazazanirwa ngaha ndiyo kumwiza Satani w'abasatani yabahaye gucungurwa arimwo uno munsi aho nyere paje ya 13 mwarimu ndiyo Satani yawe afise ingabire yo kuririmba cyo kimwe n'abakristo kumbe bigiye kuri Satani niyo mpamvu iyo munsi zizohinduka umuboro aho mujane mutamera bandanya harabandanya ingabire yo kuririmba ni ingabire idasanzwe abantu barakunda umuziki ngo nzokagendana ndiyo barashyira hejuru abacuranzi n'abaririmbyi abakobwa bagatandukizwa ku murongo n'ibitari bandanya Rusiferi yahagaze muri ibi biro by'umuziki hajya Satani rero abahagaze muri bo hajya mu baririmbyi imbere ariko avuga nzokagendana agakiza Imana we nzokagendana paje 351 aho nyene 51 nyarutsa tukungumure nyarutsa paje ya 51 aha ngoma ndabigishe kamwe gukandi nyarutsa aho usanga ububeshi n'ibinyoma hose aho uzosanga ikinyoma n'ubeshi bose urashobora kwemeza udatinya ko habaye kwinjirirwa n'abadayimoni aha rero reka nyazanaga inyigisho z'ibinyoma kumbe yari yuzuye dayimoni abenshi muri twe bw'abapasitori twaremeye impemumbi oyasiramwe twaremweho impemumbi niyo mpamvu uzokuba mu mashengero ngo toka kwa jina la Yesu ndategetse ugusohoka dayimoni toka Satani mu bikorwa byacu kubera ibinyoma tuvuga bavuga aho nyine paje ngo iteratu na rimwe nyarutsa ya 61 kubita dukubite abapasiteri benshi ariko barondera abadayimoni mu bapfumu hehe mu bapfumu mukanya mabona burya batace baca bagenda mu bapfumu kongereza amadayimoni bandanya bandanya mwarimu biteze kubona umugwanizi n'umugore ateye ubwoba umugwani kumbe Satani kuribo afise n'umugore ari we nyina wabo yabyaye bajya abapasitori twagiye nemera Bibiliya kuki iyo twigisha ndiyo
Bibiri twigisha iki? Paji ya Desa 13 Nyarutsa. haragira mwarimu Siganye umunota umwe Nyarutsa. ariko amadini yigisha ubutatu. Amadini yigisha ubutatu. Akavuga ko Imana igizwe n'abapersona batatu. Akavuga yuko Imana igiri mu bapersona batatu, yani ibigirwamana Data, Mwana, Mutima Mweranda. Data, Mwana, Mutima Mweranda. Ariyo mpwemu nyeranda. Ndiyo. Ijambo butatu niriboneka muri Bibiliya. Ati ijambo butatu muri Bibiliya ntabwo riboneka. Iyo ni inyigisho y'ikinyoma. Ni ikinyoma kubera iki? Bibiliya imprimati byakozwe n'intumwa 13:26 Nyarutsa. Bibiliya imprimati 11:15 Nyarutsa. 11:26 inasema mwalimu. 11:26 ndiyo. Wakristo maana yake. Bibiliya ngo Wakristo isobanuro bwayo. Wafuasi wa Kristo. Ngo n'abafuasi ngo ba Kristo. Hilo ni jina la kupanga waliotumia wapagani wa Antiokia. Iryo ni izina ngo bipangiye abapagani bore muri Antiokia. Impamvu Yesu yavuze ko ari ibyaduka kubera bapangiwe n'abapagani. Jana mutamena. Salamu alaykum. Wa alaykum Salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam.